Abia wo college na wo mfi be sen. Me van be 26 27. Ene mo chewo. Sure. Lodge nye asori. Yewra otumfo say tutu. Oye Anglican ni. Okay. But oye lodge ni. Yewra kufuo. Oye Catholic ni. But oye lodge ni. Ye sumadie bi wo ho. Say bi asem kan. Mura no police for asem komo na medi. Medwene ho adwembo ne se mekunu a. E wo se sipechi me. Ondi aduru bia da. Okay. Ondwere aduru bia. But that time no na honhoma a owo system nimu no eye adwuma. Enti no odwene obi ho adwembo ne na sipa achew. Wan kasa bokọ hwe ase wonanim na wakọ onum asem se Mira Apostle me ba akoma FM no didi matem eti me yese me kom kurom Techiman a ho de bochoro wa ne wo ho enti nka me bochoro wa kun na esan se wonye mboni bia na wo ka no kore kire me ntina me yo sa ntina na wo be hwe ase wonanim. Okay. Apom Oba de adawo ma me ho edin. Ye program we so de enye obi na obo obi dini ma no. Okay. Ni pana na bo ni dini. Wada wo ma ni dim ye force empa. Ya wo me kwasi ada ba. Okay. Eti me din de kwasi agye Kodie. Kwasi agye Kodie. Na aja oba asasi so a ya obefa din ni bi dika odi ho. Okay. Enti ma befa bi di aka ho. Okay. Ana adwuma obeye no ya ema osanye din ni bi e de ka odi ho. Okay. Me ye doctor nso. Me na Kodie Herbal Clinic. I want Kintampoya media. Okay. Enti ye the doctor aka ho. Okay. Me ana as a friend Christ Paradise Church. Media. Okay. E wo honam fam. Honam fam de ye rade dia. Okay. Be honam fam de me ni pani am de anim. Okay. Enti no so fon so ka ho. Me di ne reverend. Enti no honam post so. Mentrap reverend. Okay. Eti mbedu na apostle bi ba e wo se me sole. Na any apostle ni prophet ni. Entia me na me yakola Okay. Prophet de so no wan kire kwan a e bayira. Okay. Apostle so de adwuma ni nyina aso no. Okay. Eti me dem ye keto akura wo mfinfin. Okay. Eti ana wiase a yaba no so no ye wo ku ahodo ho. Okay. Enti me join ni ku ni baako. Oba de adaroma be ye pani wum na odu sa rank na poto kasam no ye kan grandmaster entinu me be ye grandmaster ma African Lodge for entinu ye kan nyina buma obe kan Reverend Dr. Ajay Kodie and I say Reverend Dr. Grandmaster Ajay Kodie na wa kan nyina bum bafia baako grandmaster ni nyina mu no ye wo kwa na bedi so for da abusuam. Okay. Abusua no sofo beto abusua. Okay. Enti time akondwa toye no na wo se hwe obi a yede ne tena so obi yi enti medimi wo fa ade e won kwaye so se Techiman man hene kondwa hene chidom hene Techiman man hene kondwa hene chidom hene akondwa no Techiman man hene ko ba bia akondwa no before akondwa no beduru no me ne the last person a meduru kuro ni so ansa na Techiman hene aba. Okay, wow. Wow. And then some wa. Abrabomu komo na wabasu yi. Uye nana idea. And then me be hwese uye nana mpa. Okay. Ko nana bia wa bakusem. Sure. And o krobia so abakusem a. Sure. Otimi kama yete. Berekum na wawura yi. Na kwasem. Ujitum. Mejitum pa. Krono na wawura mu no. Na kwasem pa. Berekum ni sunwan de me by me kan say surely mantena sunwan na metena Berekum. Wow, ene majo me pese nyame ya do maka na akabe 7-8 years na manya 40 years. Wow. Enti me ko pension 40 me pese me set a record. Okay. Enti me ko pension at the age of 40 a me ba betena sunwan na Berekum ba ko ene majo pa majo ha sure me da se. Wow. Anye tie me wa wo fie ene me ni be di nkomo kakra bi afa Berekum abakosem ho so ye na na idea obeche owi a oso ye sofo san grandmaster obi ntiase Reverend Kodie grandmaster osan ye doctor san ye nana grandmaster Mira ubetimi aka bakosem kakra afa Berekum ho amamizisia me da se nana matan konwe wo Berekum mechiamu yesremu madaroma ochina kwasiada
na me start say enam ye brain ntine dwuma de no bebre ho okay me Berekum abakosem bebrebe breko breso no me chechiri ni nyina na se me ba beka ni nyina okay esan say mansua me de no e wo school entinu me kotena kondwa bia mu a me kire om say menye historian okay ye ka say wo ye historian a wo ka asem no accurate bia na obi nim ese no okay mi wura no madawma ye ka say abakosem a asema aba eko okay wambeto da enti media me kan say media no me friend atesem den ya ma mbeto so okay chiro no se de ani ehu aso ate no yedi hu adanse okay wei aso na ate sabi ani ehunu okay enti media yi me kan bia obi nim esen me enti atesem de nanano manimu a se me kan na metia mikita mko ndwam madawma mumfa nche na se meka na se ente sampa mu frame ntwuru da mu a mutumfa metie da me ba no me correct no na fe ma kire nkyiri ma se sei na asem no etie na yesi bakofo kum eso no na dodo akwakowe munam yete nkran de yete nkran de na tempoa no ye start sunwan yesi sunwan de sunwan ba bia ikusu na yedwa no ene ma binya sunwan enti baakofo na ya okum so no na yedwa na obi anya kakra enti misrem na madawroma nsima me be kan no we enne no Berekum abakosem no mefa free ahemfo abetena Berekum akonwa so ya bobo ne baako yenya dunum a na fe ya wura ya sem nim bia wante ohene bidin eno nkyere se ya wie okay eno nkyere se ya wie ye beto aso na ahemfo mbebo mu din da foforo akwanya beba se yensan bra akomapa FM ha se num no yeyi ohene baako wa da ye wo no babi otenae babi okọ school niema papa waye ede abo Berekum man saa niema ni nyina no ye bedwudwa ni nyinam ede akakositia benedie ye nemu nipa baako ana ye wuranom ye nananom o mabakọ no ye nemu baako 15 ye nemu wia ya wie na fe da foforo beba no ye yi baako din na ya kirekire mu a ede ba besi ye wura wate nananom e won siedo ye be start afri ye wura ye start a free so nne no na akomea di awuo okay sebi madaroma ya nwumi Berekum mi papa ya Asante na me maame ye bunu se dinu ma nya ni ya na mo de ache madaroma bia asofo mpanifo me nchen die omo so betumi akorrect me kama se de be ya program no be fefefe Berekum abonten so ti miru anu madaroma nananom mamu nchim da bia asofo mpanifo ha omo na ekuro no buru amu se de bia che bia ba papa su de Kumasi ni ene mabetumi nua mabetu kuro anso enti kuro ya piao wada mama ankani ya na watene me mo me da sepa enti no de medical start a finish no odi kan be di ade nana akona di awuo ankona di awuo amankona di awuo mira me hwesen ka betere me beta se eno ana mate nana amankona di awuo amankona di awuo yes onna ye amankona di awuo a odi kan ono na obetena akondwa so e Berekum ai di nkan ono na ebehwe tutu bibia ye ma menka asem we ansa na mato aso yenya wo e Berekum abonten so a automatically uye obawo uye bemawo uye sojani sure is a okofo no yes yenya wo na wo Berekum nko a uye okofo anasa uye strani ye beka puto kasa mse uye sojani dinti ama mekasa no mfa nko akire kakra ansa na matwa so yewura opoku ware a odi nkan ono ene bechichire Berekum onam nisa so ene chichire Berekum odi safo ene bechichire Berekum santi na ma nananom madawma mekase yenya wo na ye babunu nko a wo ye bawo wo ye bemawo na yenya wo Berekum asase so nko ade a wo ye okofo wo ye srani enti Berekum ni a oya akwadworo no ono ne tese kurobisu ni a oya hard worker Berekum ni a oya kwadwofo no
Akane no time I wo Techiman ne adanse mpatamu no ye ka say wo Berekum a Berekum for the pabrochiriko. The reason why I can Berekum for pabrochiriko no omo nsuro adwuma. Berekum ni bie ni ho a oye kwadwofo. Okay. Die obi beka se we die mintimi nye na obebu na bomfia no Berekum ni be ye ne fast. E de amount because ye wo ni se soja ni because ye chechiri Berekum say asojafo kuro. Enti Ghana ha nyina no kura eno ankasa eye barras eye Berekum. Okay. The whole Ghana, even West Africa hampo no kura eye barracks zone. Anasa ye beka se eye kura esan eye asrafo kuro no eye Berekum. Kuro bie ni ho a ye de asrafo na chichire. Agi se Berekum ko ape. Enti Berekum eye unique kuro. Enti spiritually odifo me nchen. Onim dada. Okay. Nti meka sisu se Berekum ye kura ye nyawo a sunsun fam no. Wo ye okofo. Enti Berekum ni a meka se oye kwadwofo no. Na oni kuro bi so ni a oye odi se oye nsinyefo no. Na yepe. Okay. Se ope obi e de adwuma ma emfa oni ba bi awo. Ye ne no amohwe wa buruche ni amano ne ani nkura akaka so no. Se bi a wa bi adwuma bi. Na ofa obi na Berekum ni ba ko be fra oda wo ma mimetufo se fama no. Okay. Se ofa nipa ba ko pe na nipa oha eba se ombe pa adwuma ya opa fama Berekum ni no de ntia meka sa ne se ya chichiri Berekum ana ye de soja adwuma ana ye de nsiye na chichiri Berekum. Okay. Meka ba kosam kakre oda wo ma ye se aka ne tete no no na ekwo. Okay. Ekwo ya abo a ye nua Bob Marley o ka se buffalo soldier. Yeah. Na obetumi ye se bekum trom adware sasadro de manefa ne mrantesem enam kwaya ase. Na trom ya abo a na Berekum maimu hase num no na wo hapa. Okay. Na before betumi kunu no te se obre. Okay. Ya na no mbetena ha kane no omu bre ansa na omotimi ekunkum saa amwa no. Na dabia no asrafo Europe ku wade ombegu ha no meba omo so but not today. Yewura adom baaye no na emo omo ha no eye saa buffalo anase trom minim se de meka ada name na trom bim fra no wuram na ntwie. Okay. Minim se correct dia trom saa na manfo ka no. So before be ku trom no na wa bre. Okay. Na ukum trom a e se de wakum ni pepepepe. Enti ye wo sesan dru difo wo enchen de minim se onim sesan dru. Yeah. Meba bidifo ho sesan dru no meka se ahabante Okay. ayo omo adwuma. Okay. Adifo ne te ahaban. Okay. Enye evangelist for. Dapi. Evangelist for de omo ye dawubofo. Omo de da bia meka se nipa bebre be ko bunsam jema evangelist for ntina ombe ko bunsam jem. Meka se mi krowura ti hey. Na wa asoma mi dawubo ni evangelist. Se mi nkobo de research na ye nyina ekomo ye adwuma. Na mi kobo de ro de azumi mabronsa dawubofo no sebi mo fa nchame ya omo nhyeda anye papa. Okay. Obetumi akeka nsema di do atem. O nhyeda mbo number. Nti evangelist for no wa hwe ya omo kasa abadwin se we ombua de ana wo te sa na nyame ayo no. Okay. Se mi bo de ro se na na se ochina ye ekomo ye adwuma. Na wa mbasa mi na mi boda wuro no ma boro nsanti na wo mba ade be chebe koma adwuma wo mba be do hwe adu be ko police station. Okay. Nti evangelist yo bi a ne hu ye hu papa enti mo mo kasa ti evangelist for no se muti anye ya wo be ye papa e wo se wo ye wo wiase nyina no ba ade na ovito no na ye be hwe na nam bunsam jam because wa kasa ti evangelist bi nti hu evangelist bi a me macho mate se adwuma wura evangelist. Yes. Eti no mo amoye adwuma ha no the more odi ne hu ngongonsa no the more you go to bunsam jam. O say mudi onu se de sa na omusu bantie eye hwan ya se na wo evangelist for nyina adwuma ni nyina wura so evangelist enti at the moment abedi ne hu ngongonsa ana obeka ne ho asem boni bi no probability so beko bunsam jam 99.999%. Hey, evangelist bright na adwuma ni no sure ni po bedi ne hu ngongonsa no sure probability say obekọ nsenje ana odi ne ho agora ubenya problem. Okay. Be a problem ne beto be wo nim say be a papa no ne ho asem na akoka ye ti a wonya sa problem no
because evangelist for say yaya omo no okay sabi papa uti me fa cha me yaya omo de say abodam for no okay they act like people are omo abodam ye fam bra from to those are omo bodawuru we nkurum okay that is how they are okay san evangelist for tie ohini bi na asoma omo okay enti adwuma no oye no ohini bi na asoma no so evangelist ka asem na say wambu a ube end up with danger. Wow. Prophet there ono okasa na eye adwuma ono wankasa nyame nya adwuma anye. Okay. At the moment a prophet be kasa no ene nyame nya adwuma ye. But evangelist there nyame kasa kire no ansa no ono abeka. Or a mouthpiece of God. Okay. Chana evangelist for tie. Enti misre adwuma wura mate menini hyiada. Ase menini me follow no TikTok ni other social media platform be menini endi enkita ho biada. Okay. So munhwe ni na munkita ne kakra omo ho ya homte omakoma ha omo na mum munkita mun kakra se de be ya yedi adwuma we be kwakodu asundwem memba from no na me to aso se Berekum eye kura eye soldiers zone ana se eye soldier asrafo ekuru ye de sa opokuware yan yewura a wanya ne ba biko e de osa ene kyekyere Berekum enti osa na ye de kyekyere na obekum tromu adwase saduro de fa omrante se manfa ne mrante se ennam kwa yase sa tromu yi a ono so ye soldier e wo nwura mu no se ye bekum bia ye bre ena mo ka se o kuro we de ana se ba bia Europe ku ade abai tromu wa ha na se obetumi akum bia obebre ansa na wakumbi eno ene be benya Berekum enti Berekum ni bia no so otiemi a na dawoma uye soja ni but Berekum ni a waye nsinyafo ana waye na adwen say obebre ansa na wayeye no probability so obeyeye no high but Berekum ni waye kwadwefo ukosoro obafom unyeye di twato no Berekum ni a waye na adwen so obedi turo no obo no homoden pa se bia utiemi na Berekum ni na waye wajin say ubedi tro anya kan say journalism jensam twerefo di tro de nanso journalist for mo de ne nka ho but bia fie okeka amanfo ho nsem no saa nipa no obo modern adenti na mekan sa Europe opokuware ade wona wode on betena ha ne say won betena ha na se bia damre na akon ho mempese mekọ ho sankofo na ono omudi akon no say in case of omo ba na oma bebo na mane ana oma betia ne naso enti se Berekum ni ka se oh asem bi otia manfo na so a ba bi obetia so akodu no wan hwe a wo ye ho hwe a enyeye esan se sana Europe okuware e de kyekyere Berekum krowi afei yankwa yewura amankona di ewu a odin kan baaye no ne ba a ye frɛ no kwaku di ewu ebeto aso enti ne ba no beto aso na di ewu fo mienu aba bedi akondwa ana se aba befa Berekum akondwa no adi so pepa cho yewura kwaku di ewu nso eto anananom ewonse do ana se oka enchini guye enu achi no kire gi abo enso ebeto aso na kire gi abo nso ebeto aso kakra minim da akwanya beba ye besen ato aso da akwanya beba ye beto aso no mfie dudu obi adi na kondwa no meba be kire na fe ma kire o niemo papa ohini bia boa ni kuro se de be ya kuro no timpon ohini bia ba oye bibi na nchirima adi akai no ahemfo me bubodin di obi aba ya obeye ye no me kire o na fe yatoa abakosem ne so na de ye tumirika kakra abusua yewura kire gi abo anase nana kire gi abo e kan nchini guye no nana kire yaw enso be fa Berekum akonnwa e de to aso nana kire yaw koye no nana akua amoa boaten enso e be fa Berekum akonnwa e de to aso hye nananom anumunyam me ma me de tebia na me wura nso ebedi ade de otoso nsia no ana me kana asem nana tabiri nso ebe fa Berekum akonnwa a ono nso wode to aso hye nananom aniunyam
nana tabri so eja ho kae no nana dinu mantimi amba mo fancha me pampra enso beto aso enye pepra eno so ebeto aso ono so koye no nana kwasi di ewuo enso bae na fe yatiesi di ewuo nso abusuemu a omo nso ebeto a omo dwumadie so nana kwasi di ewuo ekoye no nana kofi date enso ebeto aso etoto niema kama edi hwa akire nana kofi date koye no Berekum akondwa ho na meka sai nana kofi date koye no nana kwabena owusu enso ebefa Berekum akondwa ebuye se Berekum ehene anase manhene ede to aso ekoye nana kwabena owusu ekoye no nana kwadwo baane enso ebae ono so ebefa Berekum akondwa a ode to aso nana kwadwo baane ekoye no nana kwame boaten ebedi Berekum ehene ono so ebetoto niema kama mesi ahemfu nyina no da foforo akwanya beba no okay meba na mabeto aso na ma kyerɛkyerɛ omo de omo ye ene Berekum abakosem nkakra kopem sɛ akomapafo beka sɛ efine komfa mkwasasem ko nana kwadwo baane ekoye no nana kwame boaten enso befa Berekum akonya ade to aso ono ne toso dumienu anne ya boni din di otoso dumiensa na me kana asem no ena nana yadom boache enso ebefa Berekum akonwa ede eto aso ede koye nana yadom boache koye no nana akua amwa boaten enso amia boaten sorry ebefa akonwa no ede eto aso me da se mu correct me kama pa eno so befa akonwa no ede to aso di otoso 15 a medinisi na otwe dasene mama be bom suko anama dom suko ede a kire mo no eye nana kwame boache aha ono so ebefa Berekum akondwa edi so enti ahemfu dunum wei ena na me bubo om din a kire se wonde wonto aka Berekum akondwa so ansa na oto anananom e wonse do enti uya akoda ana uye babuna me pa cho programi abrabomu ensem no menya itie obeti Berekum nsem ye wonsem bi o na me bai na nka baby a me tie afa no ena mo mantimi an document niema ni ye no ye ka asikafo pa apie Ghana ha Berekum na asikafo bebre apie wow ye ka wona wode suku nimde atu anamo e Ghana ha yentimi kan nje Berekum mu but ebia da foforo na next week sa konya wona e ba ye be kyerɛw anintini professors ahodo a afri Berekum abonten so ne ya bubo om din enyina de akyerɛw ba bia no mote e Berekum ha ba bia ye wo omo omtim benya sa dibre no that means yanso mofra ye ba no we can do it and we can do it better ye betimi aye ne betimi aye ni ye if say ye nananom bi mu abeye kwa yanso ye betimi aye okay asene de nananom beye no enti na de ahemfu din na me de be kyerɛw say wenum ni ahemfo a ebetena Berekum akonwa so etimi du besi ese num e Berekum abakosem ho na da foforo akonwa beba ye besi ehia no ya domusuko na ne ye gba wura ye program na nkasankasam medase yem papa ama ya bakosem problem yo na de kwa na problem wo kakra na so e be jaba be na otwe se na de e free zone nyame ne hene senya yem papa wo bosu wa ba besi doctor nyame ato nsafre no na ode maame enso abehye ho na na akosu ame ahe na to so miensa na na piao ono nso na ewo ho sesie a o hwekire a ototo niema enti papa no me kula metikuro ne no dina obobo bebi asokome chese ye besua niema mpa na ababobu komo ni ye tie futuo ni adidi ye ho komo ababobu kekan ye kase ababobu komo a osi ye tie futuo na ya ye ho atuo ye friend so no mama di kan ensonsoye ben eneda asofuduma ene grand master because osofo de we ye de
you suffer sanko grandmaster at the same time papa mama na say na mentiase me sanche otiefu biem mentiase we decide say yemba okay embe kasa but medikin aka say Berekum ne sunyande by all means. Okay. Me ba pension at the age of 40 and ba betena. It is a Berekum for tons afrem. Your FM station be brave. But who says some pafo me page so a mo chat me kakra. Na ha nyam kurom ntino me pese me kama asem mu fa mo de no to. It is some pafo me checha mo. Omo fra me nko. The reason why is me pese ye be ba bontan be kan sim be brave. Okay. Now ye ka se sofo a. Oka nyame adwene. Okay. Yeah, ka say lodger. Men fan say ye wo osom. Oba esum mu a sum bia ni ho a honhom enta akire. Da bia me ka asem we. Enya sofo bia kese tiada. Emfa ho ne sede onu wadi no. Okay. Asori bia ebeti no. Honhom wom. By all means nyame honhom ye den e wo ho. Okay. If se onfiri nyame a e ono sofo no. Okay. Eri nyankopon ntem asem. Okay. To me, so for onfiri nyame ye sofo a oji obisika onye hwe ma no. Okay. But so okita honhom a honhom bia ye nyankopon dia. Okay. Sky be first obey soon. Bible say na last me ko Asta FM. Na mu bisam nyankopon ne bonsam ayaka. And I'm say mente da. Say nyankopon ne bonsam ayaka. Me nim de. But Job ni na masase so ayeye. Okay. Nyankopon na before to heaven ni di nkomo. Na bonsam pie ho no. Ti bonsam pie no se chaman. Oho ye o se na nyankopon bi say na wo asase so haisu be pede. So ayi bi asia down ho na me sim be bo amane akinkyeregi na mama dura. Job na wo shira no no. Chaman akwa no ye yo. Nyankopon se sa o se akwa no ye pa. O se oh okay. Enti e benden. O so pa ma yen so ne hwe. So odo wampa. O se enti e benden o se okay. Opa yen se ne bibia nyankopon se okay. Ko se ne bibia na emu menku no. Ne krade me mfa nsanka o se boss mate me kwaba o se ni bibia ni manyina okun omo obi o de report bre nyankopon se chama ma wi adwuma no be still akwa na bumambu o da so do o se ne ye nhira no ye shira Job ni ma afiri ni san onyane mbohom yinu enti ye ka se bonsama one me ye ka te nyankopon one me Jesus say de wanya ma onua no wanya ama me enti onua na wudi ni hu ngongonza no wo ada no bonsama ma no it may happen say make say oh me call akuma FM no me ko share me nyame ohu which be a prophet which be a apostle it may happen say me ko fia ko ka say me ko share me bonsam bia it may happen say prophet. It may happen say apostle. But nipa na me ka say oye me bonsam no wa save obi enti oduru ba bia nipa no be ka say me nyankopon no onim dia enka mewu on na je me that day so o hwe bonsam a de oto nche o ti akoma pesisi an on na ye bonsam o hwe nyankopon de oto nche sisi an on na ye nyankopon enti grandmaster any African lodge no it came to existence bra me ya sorry me wa sorry o Berekum me wa sorry o have Kenya as number 2 Alabama hotel nachi me wa sorry o Techiman abo so basare hini fie nachi me wa sorry o Edwira brono e friend Kina aso for the dano a wo hwe me nso me chiri so nkakra African lodge be ye ku a me join here way back 2017-18. Na a friend of mine no so yesofo. Ti udi kan akọ African lodge na de na answer wo. Me kire kwan fast am join here. Ayo, yam ko. Say how there. Oh, problem you yam ko. Good. A friend of mine no yesofo na o join African lodge. E no be kan mu asem kire. So I went to their premises me bisa omo nsem. First thing na me di kan bisa omo di omo chiri di omo pene di omo mpe. And on beka say omun di preko omun nya abortion omun fa tu nko robin na enwi obi ade moreover di twato mire twato no de ye de yewa enya ode no emfa nya onua ade bia obese no no anyankopon abo no obetua ho ka se kotere bi namba bi onwe na okuna you pay for that according to our laws enti be kuma abuo bi na onwe ana be bu abuo bi nam na wa hyeda na why say you are going to pay for it ade bi nyame abo no mbra ma African lodge for say obo ho ban afei to their constitution me hwe constitution ni mu no law 1 unless who accept God
oji nyankopon di ansana wetimi African lodge ni so okọ interview na bisa oji nyame di gaso me de me nji nyame ndi a why disqualify and before wetimi African lodge ni unless oji nyame di 2 ye ho an African lodge for honum omo nsum Yesu omo nsum Muhammad omo nsum bochroa omo nsum nsuo omo nsum nyankopon time I stand to be corrected. Bible be do Africa 1473 thereabout. We back abrofuno back Cape Coast ebe tonkwa ne ade no na Bible buy. So then time no na ye na nanom odua bi. Sa adua ne ye frɛ ne nyamedua. Okay. This shows that ye wuranom o madi kan we yasase we so omkɔ no. Omunum nyankopon ansa na Bible no eba. Enti enye Bible ne de nyame bre se de miwuranom asofo bi muta aka no se omo na ama ya behu nyame dabi ye na nanum nim nyame dada ansana Bible eba those days uko obiafum kotwa bode a wako obiafum kotwa bode uko ni fie kura de bi koma no apostle midu afum no na mini bode ba ko so abere emu apai kokwa asim ti matwa matibia ya aduane ti wusu chefani anya sa ye na nanom wo honhom bi ye frɛ ni sipe bechew ana se medwini apostle ho adwumbɔne a se bi asɛm ka mura no police for asɛm komo na medi medwini ho adwumbɔne se mekunu a ɛwɔ se sipe chime ondi aduru bia da ondwere aduru bia but that time no na honhom a ɔwɔ system nim no ɛyɛ adwuma enti no odwini obi ho adwumbɔne na sipe achew wankasa bokɔ kɔhwɛ se wonanim na wɔkɔ onum asɛm sɛ mira apostle me ba akoma fm no didi matem eti me yɛ sɛ me kom kurom Techiman a hɔ de bɔtworo ne wɔ hɔ enti nka me ma bɔtworo akum na ɛsan sɛ wonyɛ mbɔni bia na wɔka no korɛ kyerɛ me ntina me yɛ osa ntina na wɔbɛhwɛ se wonanim okay ɛno na kyerɛ sɛ sipa achew ɛnyɛ bosom yɛni nipa bia owiase a ɔwɔ bosom a yɛfrɛ ne city ɛno ne nam ne ba bi na ɛwɔ vicinity ni ɛwɔ system ni mu a na ɛyɛ so me kan ɔmo nneɛma ne nyina wie a me hu sɛ these people are worshiping God. Almost sunyame. Court for no sunyame. Me bacho sa na opese o kire mi yo. Yawo Christianity. Okay. And I yawo Christianity ho. Okay. Christianity no the upgraded one. And a lodge. Yawo age bi odurans na why lodge ana. Lodge no. The tienie yawo lodge yawo Christianity ho. Okay. Your lodge ho and your occultism ho. Okay, just a different good Christianity you different from lodge. Okay. And a lodge you different from occult. Okay. And the occult asem de minim anti okay. Into we occult ni me a lodge ni. Abi a occult lodge na wo mfie be sen. Me van be 26 27. Ene mo chewo. Sure. Almost 10 years. Me fan no, so say mo be 33. It even be 6-7 years more. Okay, because Matia Bakusem said, your age be odurance na ya do sakuni. Your sumbi to say Sabbath. Okay. SDA. Okay. Your sumbi to say Catholic. Okay. Roman. Your sumbi to say Pentecost. Sound some way am body ni nyina Christianity. Yes. Me do bi anhye yanko. Okay. Your omo monji title you from say me refer omudi. Omonje title sorry. Church of Christ. Okay. Church of Christ, SDA, Roman Catholic, Pentecost. Sa sum fo we ni nyina Christianity. But obi asum ko. Okay. SDA for Christians o. Omo ye Christopher o. Ba nko asoro memenda. Okay. Omo ndi prako. Omo nso candle. Minim se ne na omo asasande omo buttons. Okay. Ba nko Catholic a. Omo ye Christopher. Yes. Omo so candle. St. Paul, St. Francis, St. Andrews. Uko Pentecost ye tight. Ye nso candle. Ye buttons. Ye de na pim from bomb pipe boy ensem. Okay. Uko Church of Christ ye fe na pim from. Ye bomb pipe boy ensem. Ye tight. But almost Christians. Okay. That is how sana lodge nso tie. Your obo ni fraternity. Your Freemason. Okay. Your African lodge. Okay. Nyina lodge for. Okay. Yewura otufo osetutu. On fancy so ye lodge ni. Okay. Yewura your former president Kufo. Okay. We are seeing in lodge mu no on to so two.
the whole world. Ghana ha nyina no obia ne ho betunu. Na no ye rotumfo ya upgrading ni akọ nanim kakra anei wabe grandmaster for a different society. That is another story for another day. So Freemason for sunyan omo ye meeting na menye Freemason ni. Okay. Be to da omo timi fro na wababina ya din komo kakra na fe obi akọ. We learn. Usura disuan untimi join lodge. That is how it is. Na oni ma disuan so ye. That is the reason why African Lodge for your news book. Okay. Yeah, then you know practice. Okay. Yeah, practice what exists. Okay. And I say, I dear be a yankopon, but whom be a yankopon bon. Yet two are near business. Hey, what you man say? Okay. Didn't yankopon bow. Now I say, Bia, maybe dear, Mrs. Yadia, maybe dear, me share a jumasem, maybe dear, obitia yana meet me, maybe not what follows her steps. Now we'll go by it. That is how it is. Abaso you so ababom komoni ye ne papa edi nkomo e wo ha wa ma yahu lodge no ba bi odi free a odi abedum na me wa asem bisa se obi nko Pentecost ensan be ko Roman at the same time ti adenti a onfa ba ko na onfa no nko anko lodge nye asori Yera otumfo say tutu or Anglican ni. Okay. But or lodge ni. Yera kufuo or Catholic ni. But or lodge ni. Ye suma de bi wo ho. Ana mo ma ye hu ana. Ano adem timi nkire. Eye kuo. Okay. Eni ti amedi kan fraternity. Okay. Your fraternities wo ho. And your religion wo ho. Okay. Religion is different from fraternity. Even though oko Catholic mu a your 9th of March Roman for monfa ncha me mba mo so ye me gasa me kasa ti am din komone good Roman ni na to ncha no asa ho okay na wada ma na de na pa cha se mabo ewram dim kakra me da so de ache your 9th of March okay 9th of March no e wo Catholic okay enu so e lodge I work Catholic him. And lodge in idea said ye na me no ya da bia no omo a because nyam betu omo kaye omo twa movie no omo tumi twa movie na grandmaster no kuko bi kita no okay na akora kita no na wanu moja na moja ye na no watem ha ade be china ne yirewu ade be china ne bawu enye na kore kufo ne yire gba akokoro abro butu yare na ta se na kore da bida okay enu na ka hu bi ma ba hai okay say yensan yeti okay every day movie industry Kumawood Hollywood Nollywood sa wood for no account yeso no yensan yeti mfiri hu me a Christian but to me met me aka say lodge for me compare Christianity to lodge for dinya membra so as in Christianity samum I tell you me that's papa that is a good question yes me we lodge mu no okay lodge adia emfa ho obeye mbasema emfa ho okay obedum nsa emfa ho na mmom ye twamfo nyiri kirew se wohu se nipa sumasi mukrom obi anom sa atoro ye twa picture de kirew okay se nipa sumasi wohu se wonye sika wohu da kwam despite akogina bia ba se auto tuto da dabi enti wo ye lodge ni a ye twitwa samfo nyiri de kirew ye di adwini hye utim se Christian anase yemfa yen generalize no as a Christian se be a Pentecost ni no ko se SD ni makwa so far as onye SD ni no probability say on from akoni ma no eh high or the bema ni nua oye SD ni meba gunso mame ana penso bi gubo mame ababom nkomoni ye tia futuo ni ye ho atuo enam panfo ofia me ankasa me papa Apostle Collins na naboaje e wo ha sanso na general himself enso e wo ha me ameti agua me di program ibramu edi ameje so the Western Prophet Award David whether you like it or not I am the Western Prophet trafie na tie bi ebre so me ma kwan na so wabawram ye kasa ababom nkomo ye tia futuo ni ye ho aduro efise nipa bi o tia futuo bi ya na ye ne ho aduro e collect ne mistakes ene grandmaster ena ahyiam
oba ye mpatam hade a wagidi pa na ne nsa no binum no na twetwe me kakra ntina wo se me ne papa ba fie ha sofu Dennis Otechos na sofu no sanya grandmaster na se we de ekoti bi wo hem ana obeso hu ni pakro no but okra niam bi ama yehu because ye be hu a enka movie for no omoye kukuo bi na ntuma bi fu black na chese ya ye niam bi se wey obekuni ire nie obekuni banie oni ni koji sika bi okoye ni sei but abrabom komoyi yegusu e de beti niam bi ase na niema akoyi amaye papa ma wie ni sare enti wonsore ma no ayi o mo nkasa se sofu pa na wasna awure ko fufumi ana o mo nyina zo ka ho bi lodge mram no menka se apostle ye lodge ni se o ye lodge ni a ha ya bi hie wonu kwan se obon din so ye lodge ni na se secret wo before obetimi aka kire obi so ye lodge ni unless obetini lodge premises ase anyesa onye lodge ni okay nti umbetu obi o lodge mu a onye yo wakuku damfo ho bet untimi mbo obi adin se oye lodge ni mi lodge mu be paye na eya sofo nkon na omakriti African lodge okay no mu use Africanism okay edi ya sorry Loki na me nso me ko join ni bi onse previously me di kan ka se madam sofo na de mi ekoi good ntina ya sofo nkon an wom sofo bia na watoka na wasifie na oyese na sofo no yeyi sofo no wo so mi na me na mo bibi se o ade na mo man so le man so join ni wo na so le man ti o omo nyina anyeye na da bia mo nkon na mo totoka asisifie okay se bibi se o ho de a mum popping up okay na o members no mbra enti ema mu cheye okay ema fan ba ko ne koya mintim se me bom din and African lodge so ebedi ha se enum but now no that fan no asofo nkwan ne wom up to date okay ne yenso ye ho no se ebia uwom na nyame nyankopon ahira wa uhunu unu bia waka chen se mi oku bi mse ye ndi praku ye nya abortion ye nkum nipa ye mfa tu nko robin ana ye nwie obi ade a wodi ye obi a ye de ye we be ye ya mfa nya obi ana se ebia ye boaboa ye ho na niji ho a wodi na ba na waba be join ni what I say and I say ebia obi tu kasa o ba bi na otrake na oba oni di nkomo na o ya mimi ko ebisa wo ye adwuma o se ane obi a wonya adwuma ye ngine lodge nenu o hwe ye television stations na your lodge bebria omba o ba fa bag bra e be command sika 5 billion 3 billion enye no kura na chama o ye so se enye no kura million wanga na sidi manya owo ji sika di ayetro o so bebe TV so a yentimi en report ni se omo nche no ndabi ono so bia ne som no na mum ayentro okay o sika baji sika na yentro se mi hye bi nne wo de da obi be ba radio so ha se obi timi di sika ba esan baji sika o ye lodge o mat lodge bi wo de 5 million ba na 5.5 ba o ma 3 billion mum frame sa adam se mi dwabuom kura meje ya ba na me be face ni pakro samom nanka me haya me 5.5 ana sika o demand no me bag ni onyema me okay onyima o haya haya na me nkom bag it is never here nor there enti sada se wakobi da kafra se wonko obi da na wai wadwin se obekobi a wonsu twa so okay enko nokura nim ombaje sika di kwa nokura nim lodge prepare for better future okay enti your amount time e be 2 years you prepare 3 years enti uba oye de adwuma se menya adwuma se form sasa the reason why omukasa we kwadwofo oton forms ni bia na straightforward all forms ni bi papa all forms ni bia na papa all forms ni bia na that's it the home say obeso join in lodge Accra for Pukwasi okay your 3 sectors of African lodge Pukwasi for ho ena Kumasi for ho ena northern sector so be Techiman and Techiman no as a wiase nyina me na me da o man okay oh the whole world but bia anti omo feel from African lodge abroad unye yenji broni okay nti so bibini bi ko join ni e wa bruchira this is omo frame say nipa su mesi abe join ni o okay na my friend no okay minu adi nkomo mission psychological prophecy you can say school ntinu minu adi nkomo me say wa dwi mu do o fata say ye jew ansana ya jew enti all forms ni bi wo ho
Akwe wasoro pa o. Minim say ma bi tu na. Okay. Form so ho. Okay. Form so ho. Okay. Sana me pese me Form so ho. Okay, some question. Abaye nko aposo. But question am pese me bisa na say. There minim ni say na ranche a e wo Berekum yi. Abranche betuma hye derima sambay month obepie na sika se chaw. Na African Lodge. Said up a petri preconam nim yan twitu nkunipa je say nyankama de bi anim. Sure. But omu ye die na free. Okay. Emeda say lodge mrem no. Medikin aka say wan koto obi e wo lodge premises a onye lodge ni. Okay. Enti abrante bi hyedam na waye ya to me menim kwan afa so oye. Ena de Kodie a e mani sika menim. Okay. Be lodge mrem no ye ni honhom bia owiase a afisika ma obi. Okay. Ebi ni ho. Enti na medikan ka say so be ka maka say yenje kwadwefo. Okay. Wonya adwuma yenye. Yes. Enti be hyedam say oh physical na bibi physical ma wa. Don't come to our aid. Ye nim wide be bo. Enye lodge so. Enye lodge practices. Okay. And a lodge bia ni asasi so amne. Reverend J Kodie me nim say omo physical ma. Okay. Even though today Freemason for bebre edwane ba African lodge. Why? In some bi ho a ye mboso. Enye be pian ma wa boso. Na me musa question. Wo question bisa me nko aposo general. Enti opani ka master se o ka se wa o ka se mu no o se uhunu se edi enti na asofo ni bi awuram na wo mu nyina ye yi atoto cars na o mo nkyira sore ma no enti what is their secret ma o mo ye yi Medase ye wo aban panifo bebre ho you asofo bebre ho today o me contractors me contractor okay me na Kodie construction here media me di Reverend J Kodie it Kodie construction here media okay now recently MP ba ana panibu ye koyima technical advisor for ye papa otisi ye Okay. it's a contract bi ba beto a na no ye be meeting wa adwura me rodu asempa ntwa buje me chia no ona ye adwura continue ona na ye Asante mampon man hene hia hene ona da ye nyina ya say ye boss ye kon home meeting December 19th 20th and 21st Okay. enti say contract ba ye di kan frɛ contract abo bia ye si school o jamdede enti obi pa na bia obi a biza na obi atwe so ye mpe na ansa na sebi mfa nkyeme abafo mama me nka asem ye sankwas ansa na mu ma benya bi timamfo benya bi nti se de SDF bo SDF Roman fo bo na yanku Roman ni sa na African Lodge for so bo mu African Lodge for okay what I say so obi ton kasa bia medicals bia bonti ubetumi abagibi na otutu an kakra but what ba bia we nya sa opportunity no Okay. me pacho what mase aha so contract beto a NDC ba power lodge for ya ba power MPP ba power lodge for ya ba power ye nko position what mase aha NDC ba ya ba MPP ba ya ba Okay. nti me nya party politics Okay. because NDC ba me nya contract MPP ba so me nya contract so o mame se o frame na aka se yembeka sa ma NDC na MPP a kama e busy because manu aduane be bom you Okay. enti ye nya sika wa bra ye boaboa ye ho ye piapia ye ho so se ebia asem kan Okay. dan ya ye wo mi ni wura no lodge ni a wo se o ka se mabonsan bi mi boso o Berekum nti carpenter for no se obi wo ho a so se sa nipa ne ba ebia o estimate bibia wi chance nua na do bibia obeto but workmanship no 1000 Ghana o se wuchem na oje 500 cedis o lodge ni na ye ho ahenhan ye Okay. minim se ma answer question na Asemo ababo mu nsem na de bia ba obi be rua lodge African Lodge mu okay adwuma na ode ba bia me ka say umsan say o ye adwuma o so me ye adwuma e bia me kira de right ti eno so no teacher ni obi rua African Lodge mu no ono so opportunity ben e na obenya ewum cause o teacher African Lodge anka ho bi yentimi emma aban entua ka na otwe na African Lodge pay no ye increase ni mam de oje no eno na abeje na mmom madike aka kire say opportunity so ho me si danda
membo dan so da me ye veranda kwa veranda na bebu oku o but me contractor okay but what ma say so we teacher ni na oba no they say ye committee say no nei ye papa mahama ma ye nua ba ko ye African lodge ni e ko Dubai Dubai prince no ni ko share din komo o de adwuma bi aba sa adwuma no emba abonten ye be me medical ati ansa na mo ye nsantwere formatic okay yeah enti oba no ye committee no obediki adwam no ka chem say adwuma sei na papa so me amakofa aba enti we wani ji hu na ya twiro di enti time adwuma no beba no na no what say ye fa soja for yeah enti so soja ni bi e wo lodge ni mu a ye ka che say chairman se ni baba akopempo na betumi afa na now they atuma me na waboa no mmoa bi wo ho betumi aboa ma ya fa obi ba obi nua bi a e bia me nua bi koyo enti no mi be say enti lodge ni bi wo mu a na odi atum me nua bi wo mu okay fa asia gina ukọ afreman we ka che nsem na masoma ukọ akase ukọ aseme na masoma de aka ne ya wu nipa no moja yare bi anim de aka ne ya activeness de aka ne na ya pekew enti ye wo se ye boaboa ye ho lodge enye sunsumsem tinchini china chia se kwe sunsumsem sunsumsem apaso se sunsumsem wo ma na sunsum sunsumsem wo sunsumsem wo enti e ho na secret no ye ni huhuma okay office kama ese de bi mu adwen yom no okay ye huhum sem no make say 90 to 70 to 80% no eya haban a nyankopon abo okay na ye de yesu munyi so yo ana munyi so yo se ekoba se huhum na ye ne kasa ne kasa kope folder water okay obukwa kope folder water okay na mum ye hia wo ye huhum ne ye bisa wo din di se mi din di prophet adwuma be na ayo so mitimi nipa nya sika de na opede na ochiri o se mi pe nipa moja